Ngalabiyang kajinla bangan Khmer no yagiti jong bang kmipat sa yagilay po unreal tuli ki constituency MP jongi. Hakani kapon nga hapan ay kublay sikat day ya iba preston pensong. Iba doon na hapren jongi. Idong iba doon basiway ibay idong yalang namnaman kren. Kaya idong uno. Bangan om niya pi. Ay kinang pra ito ay kinang yate sa to halen nangan ng kren ni kitin ki jongak. Om election MLA, election MDC, any election yang mungkin banyak jaga ringan jaga ay purowat si MLA berdasarkan tanggung jawab support. Aku masih